Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy nagitinas ken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa nga pakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, indayon irugi nga iba sa papagayam ti pagkasaritaan ni Marimar. Sagudahin nga ti surat na. Kuna na rito Dear Manong Nemi, may sakmet kadig iti naraway, agbibuya ken dumdumngeg ken ka Manong Nemi. Jak pulos maliwayan. Kadag yamanak, talis tulay nga sumrek kanyak, dulagid di makapaglay ka. Agyamanak, ta tultuloy ti salunat mo, Manong Nemi, tap nagtultuloy met dito nga programa. Awan ti sabali kang runahan nga ti pagyamanan, no saan nga ni Apo Diyos. Ngayon mapi nga ta, nga nakadado dagiti kidaw panagpagpakaasi tayo ti Diyos na saan ko mamapasamak ngam apay nga mapasamak uno dagiti kadi nga pasamak Manong Nemi kat talaga nga naiplanetan na iurit ang mapasamak may sa kadagiti milyon nga trabaho ti abroad OFWs DH no ang panagraduarak iti college Manong Nemi nga nagkriket ti agsapol ti trabaho dito Pilipinas. Taore nagtinag nga daan kat edukasyon no degree ako nada. No awan ti pagtrabahuan nga nakasagana. Kabilitan nga badasen ti makigasan kasat iti abroad. Nga mapay na ta nga adu di kas kanyak. Ang masaksaktan ado di kitikas kanyak Manong Nemi ngagladladingit. Nga umanaylayan ti kastoy nga programa amang liwliwa. Ano da tumamat kat may surusurot kami ngagsangit kan ka. Sakam umisem, sakam met maipalagibat kada kami, dagiti naidumduma ka nito. No dumteng met iti love sing, wano love making, tipaset, tipakasalitaan. Kumusta kayo? Kandaragsak, nagasat ngal daw yun ita Nemer Studio. Kablawak med dagiti padak nga dumtumngeg, kanagbibuya, naruna ka dagiti padak nga OFWs. Naruna ken ka Manong Nemi nga sikat itimon, kan mangtedbiag dito nga programa. Agrama meten si bubukil a pamilyam. Naragsak, na imbag, nga oras tayo amin, nga sangapada. Kastuman nga nakrugyan, dito yung pagkasalita. Awagan naglatan ti Marimar no may saan nga dito ti putnunganagan ko. Binunyagan na kami ti Marimar. Numalagip mo, ti may sa nga TV series idi nga Marimar. Kayang ingas ko kano. Saan ko nga, paglastog, Manong Nemi ng napudawa. Stainless ko na nagiti lalaki. E din to takabaliktad met ni James nga nagbaling nga boyfriend kan asawa.
Taiso naman nung name kat talaga nga napintek nga kayo manggi ti kudil na kabuta maritoriso na iti taltalon. Nagraduar mat ti college ka adadamay ta kayat na ti mga taming iti tawid na katalon. Apagmulaan na ti tabako, bawang, laso na nating pagay no dumteng ti panag-raraot. Uwain manong nemi nagayanayat kami kini James. Nagkalay sa kami. Ngam talo matlayangan nga tawen. Diyak matlayangan nagsiko. Kaya kapag naed kami, manong nemi, itisidong dapapakin ni mamang na. Iso ngamin ti burdak, kat kunada no burdak katagtawid iti balay. Unam ako na family house. Saan kami nga si Mina, agsipod nga rin tadududuad matlayangan da papakin ni mama, di kiti katugangan. Bali upat kan laan. Kahit nagagat manong nemi ni James iti taltalon, nagasta ng agbuenas ng rauno ka mapatang na tay kanghina ti bawang. Sus, nakahanda do ti iyawat na kanyak manong nemi paglakwan. Kahit nagasta nga mangyawat iti kwarta kanyak manong nemi, siyempre, kidayan nakmet. Inton rabi, sweetheart, ha? Sagana ka. Agtipon maninda kapet gatas. Lalaing nga ron, sweetheart. Lalaingam nga ron. Tapno ti kasta kita. Adan tumit na nagpitik iti saklot ko. Talong nga tawan ng dindan nata. Dumteng tulad ta. Ako mat diferensya. Ano ako matibagdanagan? Ngayon dagdagan da kung da papagin ni mama. Dagiti parents mo. Ore dagiti naganak kanya. Nanda ako mga matin agibit nga ubing iti dahito nga balay. So nga lalay ngayon. Wen, lalay ngayon. Adot imbagada kanya kapapuspusan. Dituyak na sumagpat. Ang dapay klase ti panagsagpat. Wen. Nakabangpang lukas yun na rin. Mari-mar nga talaga ti may bagay kang kaanagan. Kaya may mas na kita lips mo. Nakirasak ti takulap ti asawak manong nemi. Iso nga niya prus na ni ti barukong ko. Beta. Agkuyos nga dagos ti riknag. Oh, baby ko man. Kafertil ko, si Darn. Gusto na makaalat ko man. Lalaim. No kaya't mo agad bumatok-batok akpay. Daytoy, mahilig ka bumatok. Ala, James. James. Nabisket ti pamagi ni James manong nemi macho ako nada ado ti abs ni. Mapnekat nga mga rakop ken kuana. Nakalalay ni James ti romansa manong nemi awanan ti sapulag pay. Ket gabo tanapudawak kano ultimo nga nagbabaitan kano digiti rama iti saka. Aprusan patan na. Tama nagdaldalusak mat manong nemi. Very neat. Diyan palubos, kasla adda rugit na kumpet ka niya. Narita man ti magustuhan ni James manong nemi, ngawang pulos pa nagalumiim na. Tilayang nga tan kimut ko sana nga dilpatan. Nga magabay damit laing manong nemi. Awanin ti sa bulat pa manong nemi gabot kang kanayan kami nga agsabat. Tayo ko na da, agsabat. Tirik na, tilalaki kan babae, alisto ba't nagsabat dagiti sales. Alisto nga makaala. Kaya maapay nga ta. Nadyak ba't layang naghihinaw manong nemi. Namamin ano kam to manong nemi, nga agampayag sa kam to maalus-us, sa kam to manin agampayag nga glomba, nga makadanon iti yuyang ni ragsak. Uwan, kaslasaan kami nga banong. Doore ko man ang tsakayatan ka. Sige, bye. Kaya sunawa. Ano dito ti magatang. I love you so much.
Sikak at siksikan tulaheng. Marimar awanin ta sa manipay. Awanin tawanin ta sa pulag pekan ka. Ore met St. James. Awanin ta sa pulag pekan ka, sweetheart. Oen manong nemi kastoy iti ruta ti biag mi iti asawa. Arig na manong nemi rin nabi ko na kumangin samet. Ngam kadwa noon ay nagpapas kami no kosta nga mangyawat kanyak ti asawa ti kwarta. Kada kwarta mi ti bangko or nung mi joint account mi manong nemi. Kadi ti may sangal daw manong nemi iti mall nakitak ni Mirna. Tiga kinarduwarak kay nagbalik iti nga best friend ko. Nabayagan na awan ti kami ni Kasyumi. Nagsukat iti ti SIM card. Sagat inactive. So na ka na iti Facebook account na. Ay, kumira na, kamusta? Ay, marimar ka lata. Oray si kakit pamimigtas ka malata. Pimudaw ka. Kabukin siya abroad. Ano to eh? Jaya, Singapore. Oo, nag-DH ka. Kabilita na, tawo mo, ti master ka, trabaho dito. Ora, graduar ka ti college, no? College degree ka. Mga kalkalig mo pa lang, di ba pati abroad eh. At anak mo, damaysan. Dua pala taon na edi pumanawak. Kat inam ita, no? To 4 years ko. Ay, kasta. Kat sika. Ako patun nga taon mi kini James. Sanak pa lang nagsikog. Oh my God, nagmerienda. Agin istoryata. Oh my God. Tanong kayat mo, isa po lang at employer mo sa Singapore. Anya? Agdi at sakmat. Iti kasto nga kinapindas ko. Damom. Napintas nung talaga makasarak ka, tinapintas ka na nasaya at nga amo. Awan pulos iti manong nemi iti panunot ko ken plano ti biyag ko. Tiaga brood. Ngayon, di ba nag-istorya mi kini Mirna, manong nemi, naragsak ka na siya at kano. Naroon na nakapatang ka, itinapintas na siya at nga amo. Tati amo na manong nemi kat agtutor. Do ka nun tinapanan na nga pagilyan. Nagswerte kan. Kasta ko mamati masaraka nga mo ya. Managpasyar, manag-adventure. O, sigurado mayat kan. Kasta ko mat masaraka mga employer mo. Palubusan na kanta ni James. Dada ti question. Tinaklagi di palubusan. Amiga, no agpilit ka, awan mabalin na. Unang imawanin sa puding mo pa, tadamat ornong mo iti bangko. Dadangar ti ornong nga. Dadangar ti nayunam, ti adak at nayunam. O nagtultuloy na pintas ti apit ni James sa dakad abroad. Di may isagana nga na siya at di masakbayan di nagbalintungan nagyo. Unang maumot pa anak mi. Addan to deta basta awan diferensyayo. Dito nga lapsat mo. Awan kumahang ka kung mga anak. Basta po anak ka. Mga puro mo na po daw. Kasanong no kas kiniya James nga kayo manggi. Saan nga nakaskas daw at kayo manggi nga ti ama? Ado manong nemi din sa salitaan mi akas lamalu kuyak. O mat maubrad to nga peso. College degree akman nga mao pagtrabahuan. Baka no anda trabaho ta, baka balin lang sales lady o no kahera lang. Manong nemi pinagustuwak ni James ididedi nga rabi kalbasan na kit inro nga anak ti may panggap ko panagabrod. Nya? Oh. Papi nga nabigla ka. Nagang-angaw ka lang eh. Sana kagang-angaw. Eh, bats ko, best friend ko nga nagapoy di Singapore, nagkita kami. Alis to ka lang, sumapol tinasya at nga employer. So nga, ano nga ta, sweetheart? Ano nga ta, ano ta?
Saan ko nga damdamagan ti opinion mo? Di daw-dawatek kang ka, pamalubos mo. Saan ka palubusan? Tapi met, basta. Kinuna ni James manong name kat bimangon. Suot na, tinuksob na itay. Babanam. Pinakiti kusina. Bitin, inom ko itay. Ang ka ba nang uminom? Sige nga rod. Tidemplanak tumanti kape. Tao may kananunan sa jay. Baliwan tayo pagsalitaan ti amin. Una ituloy tayo pagsalitaan. Kas di manong naming agked-ked ti asawak. Tanya ba namin sa pulim dito? Hamadakang kanayon na pintas ti apit mo Ti unos ti talong atawon kat maminsang ka lang ang buenas. Sa nagingin na dagiti masapsapul mo. Basit naglang di man na ito. Numalugi ka, nagdakkel ti lugin. Ngayon na papanag ti abroad, sigurado ti sweldo ti binulan. Abos tawong pa anak ta, sakit pumanaw. Di na pimbintas. Taoray pagsasaro na ito pututan, no, dumakdakil to pa turnong ta. Sweetheart, pamalubos mo sa masapul ko. Marimar, di bang panunutek? Ket, baka saan ka makapagtepel? No mailiw ka, yung kanto sumapul sa bali, kasta. Saan kong may karing at maramid? Numampay, saan ko dapat ngaramidan? Kabutan na aramidak, masaktan ka. Sigurado. Yung aramidan, baka aramidak met. Anya? So nga dahil kumat pampanunutin, tapno saan ka nga garamid. Tanuhan yaman ti maramid ti lalaki, maramid ba't ti babae? Tamaramid mo? Anya timok. Baka sobrang to masaktanak. Datang ti pampanunutin, so nga saan ka palubusan. Sweetheart, alam na, ragsak ko dito kayat ko dito di ba? Yung karimiding anyaman ng pagayatak, tatgam, ipaay mo. Walang naawan ti plano, tagaw, ginadayo ta. Basta, wala din palubusan. Agpilitak, makamukan o kagura na. No tinak maawatan. Dilakan? Nakapaturo ka? Daran mabiglayan. Umay ka di silidtan, kahit mo nga, maturok ka mata. Nagidak, manuniming yung jack makaturong. Natataramidak tap na palubusan ng dato nga lalaki. Naku, nakitinakam ko. Hindi madlaw ko manunimi, asimbrek. Nagiday ti abay ko, ninarakot na. Talaga ka ding interesado ka kung matayo. Bagak ba't ang tirason mo? Kahit ko tumulong kang ka, buhuring ni kasto nga araramidag. Saan ka matkarot ka kayat nga tulungan dito talon? O rin na umayak, hang kumumay ko nang, baka mabudwanak. Hindi mo kaya nga mabudwan ti napupudo nga legs ko, di ba? Hindi mo kaya nga pumugutak, no mainita na. No, daklatan tiyo nagtibalhay, damamakin ni papak, nabamakin ni papangmot ka sa salita. Sakbedyo kumaruba, mapanak ta tiyanggi. Urin. Yung mga trabaho nga ron, at tagibalay, kanarwamak met. Mano nga tawin? Upat nga tawin. Po, nagbayagan. Digat pituntun nga tawin, ang tupet asa anak ta. Sweetheart, alam na. Pindas na kami ng aksyon. Kakanayin na nag-video call at nag-stagat kakanayin ito makita ti po daw kan pindas ko. Oo. Ore na saan ka palubusan, nagpilit ka ba ko na? Di palubong, saan ka? Habang si Richard. Idoblihan na mga rodate na pasama kita. Kaya nagyaman na ka.
O, tawagan ang dagos gahim ni Mirna. Imbaga kay manugot kan. Tapos nakas na kinunubig at tawagan nanto yung employer. Kat ilakad ko tumat na nagdinas ka ng ilakad ko. Alis to laeng. Ako ba'y makabulan na dakton sa Singapore. Panawan ka ton, sweetheart. Alis to nga rod manong naming nga nailakad di kiti papeles ko. Namintuak lang nagpamanila kaduwak ni Mirna. Aging nga naka-schedulein manong naming di pa nag-Singapore mi agkuyog kami kini Mirna. Kaya agpakada ako niti asawa. Naliday siyempre ni James. Sweetheart, liday ka dito mabalo mo kanya? Nukas pagarigan di marigatan kanto. Alis to man lang, di pa nagikat mo, di ba? Ti agawid. Sana kang dapat nga marigatan. Agayam di employer ni Mirna, kan di employer ko. Nagpadbada nga mahilig ag-adventure. Napiyakan ka, ta makapag-adventure ka. Siya nga ron. Dito'y balay, dita Tianggi, Taltalon, mapanak mo dita ili na sagpabinsan, Jilawag. Kita, palubusan kambit nga makibarkada. Katuin. Maburing ka. Numalpas tayo masikasom na kitimulam. Mat sa baling obramon eh. Malaksid no na yun ang tarakan mo nga dingmuan. Sidan. Goodbye. Nagsing-singpit ka, ha? Sabo nagsing-singpit dito. Uy! Papingig ka, ma'am, deta. Sing-singpit ka. Saan ka sumrek iti sa bali, ha? Baka no, sumrek ka ti sa bali, tadan tumangkartibo no mangketab deta, wanin. Malpas kan, James. Orisi ka. Siya? Kaunti magdalagang kanya. Baka no makasara ka ti lalaki di Singapore. Namuna kat marimar kamot nga ron. Baka dagkursunada kang kangaparin na. Agasawa ta, James, saan tumabasamak deta? Malaksid. Nasikati mo na ganamin. Sweetheart, no adamang sulsulisog kang ka, tumangan ka na dagos. Tawagan niya po Diyos. Tapno iya tayo nakatisulisog, okay? Alas, sige, tagpakadak pa kada papakin ni mamang mo. Binilin ko met da papa kini mama manon naming nga pakikita da siyempre ti anak. Ay awan ti pagdaragan no may panggap iti panaka salakni iti relasyon nyo ti anak mi balasan ko. But di mi kayat nga garamid di dakes suno maditi anak mi. Da kami ti muna mang tingkar ken kuan. Da kami ti kang kanayon nga mang palagip ken kuan. Nagama nagpapano kasta. Nakaroden. Oreta, alis tumidlat pa nagtitinawag tayo. Lagat sabi ko, mabalasan ko, may saka ka nagitinagasat nga agabrod. Sabi ko kanya po Diyos. Hindi makadanon kami dito Singapore, manon name, nakaltikawa. When, naman pa napintas dito nga lugar, manong nemi, nadalus, na disiplina, dagiti tao. Sinabat na kami, ti employer ko, manong nemi, kit niya mamunak ni Mirna. Nakasaysayad na nga dagos, manong nemi. Kapag na naragsak na isam, dagiti agasawa, nga, nangawat kanya. May sa ti anak da, manong nemi, barito. When, kat nagsinakam nga rin ka ni Mirna. O kayo, ha? Naserbiti ka cellphone. Di mo lipatan ti tumawag ka. Ag-message ka niya. No, naman ti problema. Uri akong problema. No, dagundaway mo. Siyempre, chat-chat. Sige, awan ti problema. Kan di mo lipatan ti komunikasyon nyo ka ni James. Tap na akong problema.